Saha bulurgu üyənlərgər, kəpsənlərgər, saha tərdə bolbut soğataq əllək batır suruktağa, biçiktağa oyullar. Üyənə ötük übügə bit. Ölüyənə üyə bahattan ustan ihan surugun uğu tüheden melippitin tuhunan aqtıllar. Ottan ulu ulun qovutugar. Jılğa toyan suruk süta uğun juran tayı kihi jılğatın tüet kırılaq tas ostolbağa suruyara oyulanar. Yetene tahanan saxara barıta gün bugün de suruk biçik öydebülün tünnaq ilcasılcar. Suruk kömetinden suruyar, wanna ağar. Ottan urulu omuktar bu tüydder inne tüm üyeler tügaktarikten 8 aqsa tüyetten uruna suruktaqtara nuvukanan bergenen turar. Orkon inise yürüster, wanna Baykal köl çuğanağı uruna suruktarı uçunaydar ağatalan turallar. Üye wanna orta ölüğüne kostübet uruna suruktar emiye ağallı bittara. Kalin kemlerge saqa seriger, uruna suruktaq malsal bulurgu ötöktörgü surulluğut bulkaz suruktar köstüylere saqa jona suruktarın sütedbekke koyukka diyeri tutta sılcıvıttara bitdiyen öy sananı köttüller. Onuğa Suriyeli dilaq kihi boların buhitnan tügaq öbügeler bit törütter bit döydülerine sılcan sıllaq keten körüler ber wanna suallağı ustular bar oluğuran kördüren kepsilgi kolunum. Köräççü oluru olnara lumbata beyetin kömüle. Aray kayın oksunan biri etiyak pınsap. Men kelingi kemlerge saqa omuk bulurgu istoriyetin omuk buhitnan üyeskahinin wanna keni tolun ühün Norot bola saydıvıt objektivnay uslobiyaların tuhunan sinelbağı ekkerete hılcan siriyen aqtım, verettim, ügühü tolkuydadım. Onu tahanan tügaq öbügeler bit, utuyan olara sılcıbıt, mehiklerin ıyabıt sidderinden, wanna urulu aymaktı tüytürükte omuktar bit, biringi döydülergar, Altayga, Baykalga, Tursiyaga, Kotogu Kıtayga, Oraşanlarga, Davurdarga, Kirgiziyaga, Kazakstan'a, Tas Mongoliyaga, Kakastarga, Khabarovskayga, Irkutskayga, Tüvalarga, wanna Başkirdarga, yollar batıgar biratlarga, saraq turgar ikkilite üstüte sırıttım. Bari bilir bit kurduk, sübbehet üye bütütügar, ısırıs dener ulu hudaastuvabıt ığıllı bita. Ol tümüger sana köngül dödüler üyeskabittirem. Kenilerge, wanna arasiyaga da, beye narotun asput oluğun sağlığı xalağınan kören kattan üreti sağlam bita. Oçatağı kahvetlarga, sırnallarga, sotoru urukku öttüger babulaq, behiremmet temaları tarihiyar elbaq afsannaaq ıstatıyalar, bukuliyetler, kinigeler, beçayttanan barbittirem. Aymaktı urulu narottar bud uçunaydara, körayı üyeretachilere, narottarın olaran asput erdetağı oluğun jingnaaq istoriyetin ırıtıhar, iti temağa sağa görülerin, çünçiyilerin, tengnan körer, sanaların atastahar, gıqtan bittiram. Saqa suriyatçıların, surnalistların, wanna körayı üyeretachillerinde iti tügen tumnuvatağa. Men emmiye idetibbi surnalist boların buhitnan törüt öbügeler bit olaran asput tügaq üyelerger töbem orayına tüspütüm. Iti erääri otçularga saqa televizyonetigar ülelinin buhitnan urulu aymaktı omuktar bit urukku bilingi oluqtarın jahaqtarın, ferderin toğumların, ütüye ögösterin, biligin olarar sidderin ottarın ıtık keremestelerin, et ataqpınan ile tiyen, u qaraqpınan kören isten, saqa köräççütügar kördüren kastilge kulamudum. Köräççü raq çugas aymaktar bit birini tuta senger bite. Ögüster birileri keten körellerin, salgıtın küytellerin tuhunan bilder bittirem. Eti kurduk köräççüm, küs küdek eber keng sengeritinden kınattanan, onton küs uaq olan, wanna oğa eddaqtan öre sana oğustuvut bağabın tolaran, tügaq öbügeler artıktırınan arıktaq ayağa turbudum. Bu sorularım tümükterinden saqa kehite
күн бүгүнүгер диэри характан көрбөтөх үйәннерге, намыктарга, улуу олоңкотугар эре оңорон көрер, ахтан санаан ахасиддерine сылжан, көрбүппүн, истебиппин, научнай арыйларга, историческай чакчыларга ологоран көрөтчүбер, камерам караганныңы көрдөрен кепсәри үгүс күнү жылы баратым. Эти народтар элбэх, кырая чинчиячыларын, журналисттарын, учуталларын, учунайдарын кытта чугастык кәссеттим, өкса алтыстым. Жон серге саңатын иңетин элбаға хиттим. Урулуу оңуктарбыт сәркән сәһәннеттерин кәпсәннерин, кинилер кемчи ақсаннақ кинигелерин мустум. Ол түмігер Саха национальный көрдөрер ихитнер компаниятын аллук масбиритинихинен 2012-2017 сылларга рах чугас аймақтарбыт туғынан сүйістен тақса берини білімнен көрөтчү жүлігер тағардым. Жауынан Саха онна урулу ұмықтарбыт үйрақтақтырын, учунайттырын, кірейеттерін көпсәнлергер, тәхәннеттерін көрі тұтан. Үйі бадақ үйәнлерінен үйен Сахабыт сирин бұлырғы үйетәғі олықтақтырын тұғынан Сурукка бичикке дехиллибит документарынан ытахалаан көрөтчүбер көрдөрөн кепсилге холонон. Билинги исторический наука билинеринен сахалар, алтайдар, хакастар, тывалар, киргизтер, казахтар, татардар, сурактар, онтан датын түртіллах омуктар бука бары бир культурный түрттәхтар. Кенилер материальный, онна духовный культураларын арас өйттерин саханы кытта тәңнән көрен күйіс оғын күрдік әлбәқ марыннар өйттері бұлық қосыр. Оны саха верақтаяқтыры да білергетелдер. Ол күрдік исторический наука доктора Анатолий Игнатьевич Гоголев саха культуратын составыгар кейлер самай бұлырғы чағынан түгіқ үйетәғі киев хун культураты болар ден сұрияр. Анатолий Игнатьевич әтерін күрдік саха түрді сақ-сағынағы сақтаттан, скиптерттен, хуннаттан, түрдеттен сирис мутуктардар. Советский кемсағана наука әйгетігер Сибир отчеттан да сайдыта суақ, қалилақ, қар, муз, олыс түмні, кейі оларығар табығаға суақдойды тәйен сана сыңнаныра. Манна жиқы өміқтар олар бұттара, ол ехін улу туран бары атыр бұттары ехіттері нар сайдылақ, солас сидда оттақ, бай, талым олықтардойдылары сәрілділдері ден білергетелдері. Итірәрі жың олыққа онлық болбатағыты. Аймақтар бұт, қақастар, андойдығы білдері аттақ соллағы шөнеддері турелларынан. В 201 году до нашей эры создатель гунской державы Маадунь Шаньюй Саха Айдывлюгар Одун хан раньше всего организовал походы на Саяно-Алтайское Нагорье и в Забайкалье. В 1206 году князец Темучин стал великим Чингисханом, Сахага Чингисхан Айдывля. И уже на следующий год его войска были выдвинуты в Сибирь. Почему? Аборигенная цивилизация Южной Сибири в раннем Железном веке и в Средневековье обладала передовым для своего времени уровнем развития экономики. Только подчинив ее, владыки Центральной Азии обретали уверенность в силу в борьбе с другими державами. А захлебнувшиеся в крови аборигенные народы Сибири вновь принимались за возрождение своей благодатной родины. И, собравшись силы от материнской земли, сбрасывали гнет очередного захватчика. Освободившись от владычества гуннов, Сибирь вновь превратилась в центр исторической активности своих народов. В VI веке на Алтае возник мощный тюркский каганат, на Енисее государство древних хакасов, в Прибайкалье государство Курыкан, народа, вошедшего в состав якутов. В VII-VIII веках были созданы и получили широкое распространение самобытные письменности средневековых тюркоязычных народов на основе рунических алфавитов: Енисейская, Южно-Енисейская, Архонская и другие.
Было известно и применялось письмо соседей сагдийское, манихейское, брахми, иероглифы и другие. Древнехакасское государство в IX веке объединило юг Западной Сибири, Алтай, Туву, Хакасию, Привайкалье, Забайкалье и северную часть современной Монголии. История билдиринен истепки болбут ити кемнәгы уларыйлары ылымматах. Олоқтырың түң булыргы өрін күнге сүгірер сүрін ұқылатын уларытен бағалбатах түгәқ өбігілер бет. Қоту соғыру сыр уларыян саңын ұлаттары өскеп беттірі. Хакастар өсті бір сон сұрақтағы жон айдыра исторический наука доктора Виктор Яковлевич Бутанаев меха хакастар историяларын онна культураларын туғынан кәпсир кенеге бірақтабыттақ. Бары соға 300 экземплярынан тақсыбыт ол исторический наука доктора Абаев, филологический наука кандидата Бурап рецензиялан тағат кенегелерге ағабыт. Среди племени Сахы, относящегося к Кубанову роду и расселившегося от современной Новосибирской области до озера Байкал, начались волнения. В начале VII века, не согласившись с такой узурпацией власти, имеется в виду древние киргизы. Часть Сиока Соха, по данным Бартольда, 600 семей, проживающая на долине реки Ангары с верховьев Лены, спускаются вниз по течению. Это было осенью, после переворотного Курултая, в осеннее равноденствие. Зима их застала еще в верховьях Лены, была очень суровой. И половина этих семей, не выдержав суровых морозов, вернулась обратно. А другая половина, перезимовав, спустилась вниз по течению, вплоть до среднего течения Лены. Связи с ними, видимо, не прерывались. Их прозвали Хур-Ах-хан, Сарина-Панган, Хорханнар, испугавшиеся, ушедшие в стороны Хур-Ах-хана, владыки небесной эклиптики, владыки восточной стороны. В научной литературе за ними закрепилось название Курыкан, а саха-якуты время этих раздоров запомнили как Хыргыз-Тузы, время раздоров. А слово «хыргыз» сейчас означает для якутов раздор. Также в это же время или чуть позже еще одна часть племени Туба, население северных районов Табасского государства или северная часть народа Табгач, проживающая по горам и долинам правого берега Енисея, недовольная узурпацией власти племенем Кыргыз, ушла на юг через перевал западных Саян в долину Уюк. Их родственники южных районов Табасского государства известны по южным отрогам восточно-саянского хребта как Туба-Кижи. Этот переход возглавлял Эльтербер племени, который сам был из племени Кыргыз. Переход, надо полагать, был осуществлен в целях восстановления обычаев древнего Турана вне зоны влияния кыргызской власти. С этого времени они зовутся Уранхай, от Туран к Ай. Так кыргызы став Тюркиджон влились отдельным сиоком племя Аш-Ир, Ызыр, и в Хакасии началась эпоха Кыргыз. Ити курдук Аш, сорох үйрәктәктер аз дир народтарын, түгәк үйелерттен келес мутуктардар сақ-сағына государстволара ығылы бұта. Историяға билдерінен 7-9 үйелерге қаңытәрі билгі түмсін олар бұд, урулу омуктар бұд, төріт үйтағалдары тұллары өстірі оларыян, сұруктары бішіктері сүтен сураллан кирен бар бұта. Улу истепке кыргыз үйеті сағалынар. Түгәк өбігілер біз сиддерін оттарын, биги үйеви 735 сылларыгар арабтар сарилан olan онны олықтақ народтары бейлергер бас беріндерілдер. Ол түмігер Тенгриянский тағыл білетін бұхитынан тұттыласыл жебіт оруына сұрук соқ омноллы бұта.
Уруну суругу туттар жону эккелете сылжан ирден туран эмери эспиттере. Жон суруктарын кистен үйет комуз түгегад очуос таска окко маска сурьер болбута биллер. Арай сир оларытан тус коту коппут ине ага устара төрүт итагалларын тылларын өстөрүн сиердерин туомнарын онна суруктарын бичиктерин тыыннаак калдар буттара. Саха жонун өйдөрүгө санааларгар үйән болан үйетикбет кара сагаллар, сахалар, кыргыз омук, королор, сирия эрдетәңе саханы кытта буккухан булыргы үйелерге бирге олары сылжыбыт наруаттар табақтары болаларын түгәк өбүгелер бет бәркке билелдері көстер. Саха өйүгер кыргыз үйетін бұхытынан биллер этикәмге болан аспыт бұғыланнар тустарынан историческая наука кандидата Афанасий Алексеевич Николаев маннык сурьяр. После появления в Хакасии древних кыргызов и кровопролитных схваток с ними, часть этого племени ушла на восток, к озеру Байкал. Их было 600 человек. Потом половина Саха поплыла по реке Лене на север. Другая часть, 300 человек, вернулась обратно. Их потомки Саха живут в Хакасии до сих пор. Возможно, именно эта история нашла отражение в якутских легендах о появлении в долине Туймада Эллея Ботора и представителей племени Канглы, хангаласцев. Харасагылы по-древнетюркски переводится как «северные саки», ибо слово «хара» означало слово «север». По древним преданиям харасагылы были высокими, светлоглазыми и долголицами. О наличии в составе современных саха древнего европеидного субстрата свидетельствуют археологические материалы и данные якутской мифологии. Вихақтылыбыт ученайдар этилерттен тахардаққа қара сағыл ден сақалар саха сиригер бәт өрдәғыты кәлін олықсиян қалбыт қоту түспіт сақалары сағайдары аттылары бит. Хакас наротугар билигинда сағай, сақай диен бис бара биллер. Кенелер үйрәқтәқтер білетиллерінен үгіс үйелер түгәқтерігер саха төрдінен атырар құрқанлары күтті вылды олар бұттыра. Биллерін күрдік саха тірігер ұруына сұруқтары үшін чиер бастықын ұшына экспедиция 1904-1 сыллаға тірілі біте. Онна Алексей Павлович Окладников, Иван Иванович Барашков, онна Николай Климович Антонов сылдыбыттыра. Экспедиция чилеттіра орто лена очуас тастыргар уруунагамай кылыр белелер баалар эбит. Онна олар орхон енисей суруктаргар майгылыйлар ден түмүктәһіне оңорбуттыра. Кинелер бу сырыйларын бөдөң солтара булутунан наукага Петровская надпись ден аттанбыт сурук болбута. Ити суругу кэлин биллилах ученый Александр Натович Бернстам аз йынчы эп ола бетер кыргыз наротун бая дуола ден ақпыта. Кене сурук ортутугар бар билиене тамга ден бахар бита. Салгы араха аз нарот жона көһөнүһен манан аспыттарын билетен қаллар бу суруктара болон сеп ден сабагалаһын оңор бита. Уруна суруктары вердачилер өлүнө үйе тардытыгар Иркутской область Шишкина деревесин тахыр көстөбө суруктары мен алкатым. Онна ач өлүм. Олата ачыктан өлүм ден ақпыттара. Окладников онна Барашков саха сиригер көстөбөт уруна суруктары түмен. Онна үйрөтен баран кыттыхан. Өлүнө суруктарын туһунан кениге сурибыттара. Ол кенигелергер суруктар орхон онна енисей уруна суруктаргар септибәһәлләре битден белетәбиттера. Биллиләг өченендер яактыллыбыт табагалаһыннары септәгән саха төрдөн үйрәтер келинге дә чинчиячилар бергәтәлләр. Ол курдук уруна суругу диринди гөләппет филологическая наука доктора Герасим Левин. Историческая связь якутского языка с древними тюркскими языками 7-9 веков. Ден үлетигер
манныктымыктары оңорар. Итак, уранические надписи Якутии и Прибайкалья можно разделить на 4 группы. Первая. Древние надписи. Надписи на скалах. Это ленско-прибайкальские надписи. Наскальные надписи на территории Якутии, рек Синяя, Алекма, Марха. Второе. Поздние надписи 14-18 веков. Надписи на различных мелких предметах, на наконечнике стрелы, на печати, различные уранические знаки на специальных досках. Третье. Комбинированные надписи 17-18 веков. Это надписи из Вилюйска, Хотугу Челгерия, Нучалах Аласа, Черопчинский улус. Надписи на Улахан-Ан-1. Четвертое. Неизвестные урыноподобные знаки и надписи предварительно 13-19 веков. Это надписи на серебряной бляхе, табакерке и на камне. Исходя из этого, можно предположить, что ленско-прибайкальские тексты близки как к языку орхоно-енисейских памятников, так и к современному якутскому языку. Ден тоғылан білетер. Өліені өріс үрдікі онна орто тардылырғар бар очос тааска тұрылуыт уруна сұруқтар. Нұрыппыт отчотоғы устук улығын ала чуакар сир өтік сұруқтар. Төріт өбігілер біт кәлер көліені үтчат жонығыр қалылар бұт кәрес құмыры ұстылдыра өбіттер. Тааска сұруқтары жөліті сыннян, бітіген, жөлі қахан тирипайдан, өбетер оқыра красканан соғын сүриялдар өбіт. Герасим Левин қойын бұд материалларыттан, онына сүриян қалылар бұд наушнай үлереттен көрдіққа, сақалар ұруна сұруғу олық сотыртаңы дері тұтта сылжыбыттара, онына білелдері нөккөре соқырдық. Герасим Герасимович өвгөбіт күлтеген сорба тааска сұруғын ағыға әме ұраты көрүйлердәғын сұруққа бішікке кілдерен үйетітен барбытам. Этноним Куркан в тексте памятника в честь Культегина фиксировался не одинаково, тогда как названия других племен в текстах фиксировались без каких-либо изменений. Можно предполагать, что название Уч-Курихан или Уч-Гуриган не было исконным. По всей вероятности, данный этноним появился во время объединения 3 родственных племен Хоры-хан, предположительно в первой половине VII века. Именно по этой причине в текстах орхонских памятников было двоякое написание данного этнонима «Ден түміктәгіне оңырар». Оттан кейін арияу көстібет ұруна сұруқтар, үйтікчі сине сұруқтарғар мәгінділер. Итенне суруллуут немалара Прибайкальяга бар, оленные камни ден аттыныр тастарга бар, уруна суруктар, курдуктар. Ол ата беги әребет инниттен да, темир вонна боронса үйетін жоно өлüene өрүһүнен суолларанлар эбиттер. Өлüene өрүс сорба таска суруктарын жанахан туран юреппет академик Акладников. Суруктар ордук сине деревне життен аллара койдолларын белетир. Олар әрі Акладников, онна келіңге да ұшуынайдар болаттабыт, сорық соғын сұруқтыра, ойулара, қомуяғын қанан баллара чолкая білдібәт. Итер әрі бұ өңір, сақалы, әбетер түйді, ат сол әлбағыттан сылықтатаққа, Байкал, Қопсуғыл тұлатынан, өлüene өріс өйе, орто тардыларынан, түріттербіт ұтуян ұғыннық олар бұттыра көстер. Эти сирдер сақалы аттарын солларын, топонимларын, онна өлüene өріс өйе, орто тардыларын, сұруқтарын бішіктерін, анан менен экспедисияларынан салгы үйерети, чүнчейі, жөн сәрге білетігер тахары кәлер кәм үйректақтырын
hüdel.